Ciumia igiri ireketie kuhituka kuma noti njeru ya rugurio, atongoria matiganite no mathiete na mbere na kunyita mbaru ikinya riri, makiuga riri ni rimwe ria makinya ma kuhitana na andu aria makoretwo makibura mbeca cia muingi na kuhithia nyumba. Mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni umwe wa atongoria aria maikitie mugambo wao iguru rigie noti ino njeru, akiuga ni riguteithiriria na njira nene kuhukia ciiko cia ungumania. President Uhuru Kenyatta is determined to give this country a legacy, namely a victorious, decisive fight against corruption. And of course, we all welcome the new currency. Personally, I wished this had happened before. Thegia yoguo Kalonzo ni oritia atongoria thiini wa thirikari metheme miario itari na mwerekera na kunyitanira hari kuhurana na ciiko cia ungumania. And you know, as a leader, avoid sarcastic comments. Know that this matter goes to the foundation of Kenya as a nation state. And if you want to support the fight against corruption, don't be sarcastic. Miario ya Kalonzo ni nyitirwo mbaru ni mubunge wa Dagoretti ya Muhuro John Kiarie, uria ugite kurugurio kwa noti ino njeru ni guguteithiriria gukurana aria maugumitie kigina kia muingi. Kaundu gaka garetwo demonetization kana gwitia na gucokia mbeca iria nguru na kurehe mbeca njeru ni igutwonia ni acio maraigaga mbeca rungu wa mikondoro na ni njui riria ukuigua igikaya umenye ni nume. Kiarie ni amenereria atongoria aria makoretwo makihura kurugurio kwa noti ino njeru, akiuga mundu utari no cuke o wothe ndagirirwo ni gukorwo akimaka. Nginya ona aria maratengera magoti-ini ni turamamenya na tondu turia turamatwara magoti-ini turenda tumere ati watho wathondekeirwo mundu ti mundu wathondekeirwo watho. Uguo angikorwo hena undu munene uria twitaga the greater good na niguo ukuguna muingi uria munene turoiga ucio niguo wagereirwo guthie na mbere. Kungi nakuo munini wa mutongoria wa bururi William Ruto ni augite thirikari ni gutigirira watho wa maiganania ni wakinyanira thiini wa bunge niguo kuhe atumia mweke utongoria-ini. Lazima tuhakikishe ya kwamba kina mama wanawekwa mahali penye usawa katika taifa letu la Kenya, ndio tuweze kusonga mbele kama taifa. Kurugurio kwa noti ino njeru ni kuonekete kwamukirwo na gikeno ni gicunji kinene kia Kenya, ona gutuika no kuri na andu matari maragia no tauku wigie noti ino njeru guku amwe makionekana kwaga kuiganira. Ribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.